بله دما از جتنات ربیان جی مکتبه از چون عموده لعموده مالا صوفي عارف درويش ومريبو أسشو مالوان ويجا صوفي عارف روكي دري خانة وتحية لعمودي جهة بازاري ملا حسن كرد بيني ملا حسن جسر لي قنت كيج إيلجي ملا حسن كرد دوي والله يكي جتناتي هاتية مكتباك شوطان دي دوي جيم مكتباك شوطان دي وجبر محلم أضرب ياما وقتی من مکتبه شوطان تشکی منی سیاسی تونه و یعنی اش کرده معلوم رو و اجبر رویم خلقه گوه تبکجن ویچ آخیشی مرن ارزان بو مرن گلک ارزان بو و حچی گو تشتک دکرن جی در رویان بچون سوری او چاخ فرنسا لسوری حاکم بو حتی 46 بری 46 فرنسا رابویه شو داری ویجا از چون عموده لوی داره جمال حسن رد بیجید به یکی مکتبا کلو شوطان دیه میشی من نثانی بو شی مال حسن هات جستوفی عارف گو اوه گو هات از ما چکر و جستوفی عارف رو گو دیوی بگم مالا خواه از برم ماله جی کره خور ناوی کره وی گرگین و کسرا و مصطفى گو اف کره آمی ویا جباکر هاتیه گو کره آمی ویا و از مالاوی وام روش که میلا حسن گو میر جلادت هاتیه ور متجر گوتیه گومیر جلادت جی گوتی کاوی اموی ببینن امولو بون میر جلادت به جیب که هات دوی دریه مالا ملا حسن وقتی گومیر جلادت درکت ما اودید مگو اب نکرده سیماوی نوقع کرده و سر و سکه هیوی یعنی کلک قیافت هیوی نه وقعی کرده بون هم مخد سر دیویر رو آبید و اگر رویان جبر گو ترسا ترکا گلگی کتبو دلیمه دگوی تبو کشن الله همه نزانی بو اگر رویان ملا حسن گوت من احمد بسکن ملا حسن السکنی میر جلادت ولو المميزان گو وره اسکرم هم بیزاخه گوت من تا دویستان چاوا شوطان دی گوم دویستان نشوطان نزانی بو دویستان چیه گوم دویستان نشوطان دی گو بله گو مکتبه گو والله منو معلم گرته هبو میر جلالت سری خواهجان و دسته مگرد ام چون هندروی ملا حسن التنش تاخر مناندم مدی مجید دریعی هات رشید کرد هات رشید کرد جدیری که بو و قدریه جانو هات وسی حجی حرسان هات احمد سیدا هات وانا همش عمودینا و گو توان گو اف مکتبه شوطان دی گو اف نه ای پیشی و ای پاشی گو گلک بدو ویده به شوطان ده شو أقوله قلت ليه هذه هي الترسيم تقول شما أبي بحثت كن هذا أمري ميا يكي مسلمانة جو مسلمان كي بي تشتك بيرانو تنا كرديتين آي بيرانو هدي مير از بخار برم سوكي دكانا يكي في الله جمر جل كرين كنجن جمر كرين و کلاشک دراگ اوی بلاستیک خستنگی من و دکا باز ده تیگو باز ده لسوکی من فدی کرد جارم گو باز ده گو فدی نکرد لی او گرماوی و وقتی گو خلوه پیچا اوی گلک تشتان من
gelek tiştan mı? Yani ve lakavi ve hembezavi. هری خدا رحمه خالی کرد Ve ca az bazdan. Az bazdan jur bu vere gotu ve kurda bazdı. Allah Allah. Gotu ve kurda bazdı. Dene insan eli beriye gel ki linge xwelna gebin. Eli ça linge xwel gebin bu kevrane kevin. Yani insan eli beriye kabu kevan ne vek چیایی نه roviye beriye ji eciye şahrezatırin. Amerika vakti hat Irak'ı xist nave orduya xwe kiri bu sahra sa'le bi sahra. Yani roviye sahrayı. شغلی Roviye sahrayı betir karın xwe veşerin ji eciya her imkan heye hema xwe din ber kul ki li e beriye divê cihkî gelkî bibînin ji bo bu kes. راسته تو چند سالا تو رحمتی میر جلادت علی بدرخان Amir Celadet ve ca evl Şamê bû ez li Amûdê bûm. بله Ji min re got em ê hewarê bişînin vê derê tu jî hewarê li Amûdê bigerîn کووارا هوار tu jî hewarê hewar berî mi derdiket. بله Ez sîh û niha de çûm Amûdê. Hewar berî mi derketibû. Vê ca ez çûm sûkê girand hinek müşterî Mecidê Dilê'î gelkî alê min kir û me li Hesen wan me dida mehê du carî derdiket. û êdî me bir gunda jî. Bir gunda rokê me li Hesen hat got mîr ji te re hespkê Hesinî şandiye. Yani bisiklet. Bu hespkê Hesinî mîr ji te şandiye. Ma hete got ez elimîm swarbûna wî lo deh carî ez ketim. Min nikarî bû lê swar bê. Vê paşiyê ez elimîm êdiye çûm gunda û min şehrê cegerxwîn digotin. Navê me li Amûdê Ehmedê Tinatî bû. احمد تناتی Ehmedê Tinatî. ناوی گندی تج تکرد Vê ca piştî ez çûm gunda û min digot am Kurdin om, serbilindin om, dev çirreynin om. Wilo vê ca gundiya navê min kirbû Ehmed Kurdî. Gundî got dihatin Amûdê digot ka û Ehmed Kurdî li ku ye? Navê me bû Ehmed Kurdî. هلبسته که جگل خوین دو بیرا تدا هی Ah, پر هنده ah. در مسیحه که های هری که کیفی تپی تی تو تی شوقی عشقی Ez bêjim. هری Em ji xewrabûn welatim ez bi qurban bim bese tev derabim rojhilatêm sebr û zamanêm bese emrê min tev çû divêrê roj û şev nal û girî tevr û bêrwaya di destim qîr û giryanim bese ev dema serbestî ye bin destî êdî çû nema şad û dilxweş û bilind bin hebt û zîndanim bese تو هر هبی تو هر هبی تو هر هبی ez دستم şerê باش cigerxwîn zanim bêjim. دشتم باش Şerê min jî hene. Şerek me heye